Monafe yen konsem foforo mu na tetere ni ma katamanso amanyoko no Johnson asiedu nketia na wabodi nse Millicent Amankwaa Yeboah na sawoko sunwane West NDC amanyoko no wabra na woyi obi obegina wo manam wo honomo ewi ase kwa na ekwaye court nsensem no court no hye se wo mhwe no wansi hu ginaye na eno ena opanyini Johnson asiedu nketia di tu dwa se de Millicent Amankwaa Yeboah na so opo obi a wogina NDC amanyoko ni di mu wo sunwane West wonfa no enyina ho Yeboah Kasee koso ewodumase wosunwane West mensene mu ena trenia woda NDC amanyoko no ano Johnson asiedu nketia eyi ma Millicent Amankwaa Yeboah ekireye se wono ena ebegyina ma premra hyebedwam dibre ewo NDC amanyoko no emu ochwese edru vetin so no maami ena na ne nkrata edimu ya wokogina woni obia empre hu so manfo bekaye ya maami Evelyn Akantwa edi injunction ekokoto sunwane West parliamentary primary no esabra function executive committee echwese ontimi ensia kan ewo NDC amanyoko nim enipa miyenu a ekaye eye ora Ernest Ayensu Senior ene mama Millicent Amankwaa Yeboah na so atwere ena Ernest Ayensu so function executive committee eyi no efremu a ebeka mama Millicent Amankwaa nko a ora asiedu nketia ne manfo ekasa ena wodi tu dwase onyi mpapa mu emfiri wo mu no wonka mum isanse wo nyina eye amanyoko baako mo abatiku ye kwa ye a ye ti NDC number 1 ye NDC number 2 ye tamutin don time mo ni na mo Odin Palinfo, ye Palinfo a one crime. Ati wo mudi atoto chacha wo ha no. Wo we ye ni aso mu a. Ati eni ana be ye mo. Eti sa city we ye je. Millicent obeko parliament.